The People's Democratic Front today announced the name of Roswell Shadap as the party's candidate who will contest from Mauhati Assembly constituency in the 2023 Assembly election. The announcement was made at the party's meeting in which the party's president Bante Dorlingdo and other party functionaries were present. Shadap ikarpat. Berkai ka ba ipenslow na banda jongi. Iong lada ki ana mai tiket ru. Natang lalu ya bagi election. Bat ngam tu ipitang gawai. Kani kadai ka kam ka bakentang. Ka kam ban sakri pai ba kam dai ka kam ban syele kai kun jakai. Kadai ka kam ka bakentang ka kam ka bakya du tata. Na sakri ka konstituensi ka bolong trik kun ka Mauhati. Kemudian lagi nong senong, kendai pun 100% nong kita nong rep. Kemudian kita nong senong kita beduk kita sebelas ni, kendai kita besok. Kendai berjenjar kita kata, ada hidon kami nomi kemarpat, uban dan dekat berki 24/7 mud. Aku sok pentah, nak pentah jengnya juga pada. Kajing kuat juga berdiri election arjara mulai. Kalong halor kasur yang kita kiba punya senya midbal sini. Ni kreni otiai dan ya kreni jini jong paiba dan kreni ji syaira jong paiba arsa benta ka punjinga menua ban susar mena bentu presiden ji lama tu hamdi bab kita kikam kibani tri bab ki paiba no senang juni nalalong janong pengayung yang luar biasa nah ban saban ki paiba kiban tu sien kiban dia ka pangga siton kibadan kami di ambulan, kibadan kami habis kendu ya kikis hagiro habis berkaan, kiba mana kami pada kerja kerja tujuki, imat memar berkini bantu dengan dia, kipai baru sesuatu, kipun yang nagapor segapor, namun penthai habis kikepat dia lah, daga cinta jengerman, daga kentin kapakar, nasab ya surat iki, nagapor segapor. Kipai ba ng senang, yung gadang, katong gadang, katang yung